bezbednosti Boža Spasić kaže za naš program da je reč o oružju koje je verovatno neki kriminalac izbacio pred policijskim pretresom. S obzirom na količinu nađenog oružja, Spasić naglašava da se tim ne može krenuti u ozbiljnu akciju napada na policijsku kolonu. Nema nikakav kapacitet da bi se koristilo bilo kakvim otmicama ili bilo kakvim ozbiljnim operacijama tipa oslobađanja legije ili zaustavljanja jedne velike policijske kolone koja vozi optužene za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Isto tako treba napomenuti da iz dosadašnjeg posmatranja, iskustva i znanja da u svakom slučaju da je to oružje bilo namenjeno za tu operaciju, da bi naša policija to vrlo dobro znala, jer su optuženi u svakom slučaju 24 sata pod nadzorom policije, tako da i ne bi promakla takva neka informacija da je neko ostavio to oružje. Spasić kaže i da se prema njegovim informacijama policija maksimalno angažovala u tom slučaju. Pored uniformisanih policajaca koji vidimo ispred Palate pravde, postoje i brojni policajci u civilu, da se to obezbeđuje i po dubini i po širini i da naša javnost nema nikakvog razloga za uznemiranost. Naprosto ovo su više tako neke špekulacije. Mislim da bi u slučaju bilo kakvog napada na kolonu koja sprovodi optužene do specijalnog suda bila već veliki propust policije, a kamoli da se nešto dogodi u smislu otmice ili oslobađanja. Dakle, sa puno vere mislim da naša policija do sada krajnje profesionalno obavlja taj zadatak.